ini masih bujang ada suah merasakan hayang apa ujar nang surga dunia ada kalau nang itu nyaman sampai kampung bumbunan. Ada tahu kita lagi ada tahu. Lalu buahnya nang ini masih bujangan istilah bang kata sama ai pacah di tangan. Lalu nang lupa inya minta doakan mudahan nang bujang buahnya para jekian mudahan jodoh lakas mendapatkan jadi pembangkian panjang umur sehat badan itu nang hari-hari mudahan pangkian dilancarkan rezeki mudahan pangkian selalu dilindungi mudahan sampai retaan kita kawan naik haji bang mana masih bujang mudahan lakas begini lakas begini lalu tak lupa kami mana rusakan nyaring bener nang beemin pinanya juga banyak lih nang masih bujangan ngabang dilihat-lihat istilah putungan moha katujuh pacah di tangan. Lalu nang tak lupa kolon nang mana kone nang dihigepian inya sudahlah bebine.
dalam hati asal dijawab akan. Lalu sekali lagi ulun membulik kiakan. Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Lalu terima kasih lawan tian samberetaan. Mungkin juga pengantin sudah menjawab akan. Lalu nang berdoa kita samberetaan. Mudahan samberetaan berkat menjawab salam. Mudahan beretaan panjang umur sehat badan. Mudahan beretaan selalu dalam lindungan dunia wan akhirat. Beretaan salamatan. Lala salamatan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada abang-abang yang ada di hadapan. Imbah ini kami bangai hendak pulihkan karena nang malam ini pulang ada acara keparingin nang tulakan. Jadi nang jam 2 sudah ada pamandiran. Dia lebih jam 2 paksa kain najuknya sedikit tambah hiakan. Lalu tak lupa bu ulun teruskan. Lalu nang madihin ulun melanjutkan. Nang pertama-tama suatu penghormatan kepada ibu bapak di sini samberetaan. Baik para habaib dan alim ulama di sini nang tak kumpulan atau tokoh masyarakat nang pian beretaan atau di muka ujar nang buhan rombongan nang dilihat-lihat juga nang imbah makanan. Jadi nang dilihat tadi nang pian makan amon macam mata putih makan kagegenjangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan ulun nang pertama suatu penghormatan. Cuman kada kawa ulun ini nang menyembeti pian nang tunggal ikungan. Lamun kada mengurangi rasa hormat lawan pian. Jadi tuan rumah mungkin sidin bepara nih memberi sawiran. Lalu terima kasih kepada tuan rumah langsung didoakan. Mudahan tuan rumah panjang umur sehat badan. Mudahan pian rezeki dilancarkan. Apa ada hajat mudahan dikabulkan. Mudahan bini sidin bulan ini betianan. Amin. La betianan. Lalu tak lupa kami menarusakan hanyar madihin pemula sudah dapat warna abang. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan nang ini tadi hanyar itu nang tuan rumah sakadar nang lalakian. Belum lagi ibu diwi nang manam beriakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan sebelum madihin bangai ulun berjalan. Tadi nang ada amang nang sidin awak gendut kasini nang berjalan. Ada nang ni memberi ujar nang ada titipan. Jadi terima kasih ulun mau ucapkan. Cuman sidin nang memberi ada pakai rekwisan. Cuman ngaran sidin tahu ujar nang hajah ini sidin diberi ngaran. Jadi nang lawan pian langsung ulun doakan. Mudahan hajah ini panjang umur sehat badan. Apa ada hajat pian dikabulkan. Lalu nang bejalan pinanya tuh bang pulang hendak memberi sawiran. Nah tangah dua pian menambahiakan. Dua nang ibu diwi kade nang hendak kalah memberi warna abang. Kasihan nang di muka sakadar melihat bakal. Lawan dua rombongan banyak meminta rela. Nang ini nang sawiran kada bebeki wantian. Istilah mengkata gesat ulun sawangan. Lalu terima kasih ulun mau ucapkan. Mudahan tumpang pian panjang umur sehat badan itu nang hari-hari. Mudahan pang pian dilancarkan rezeki. Mudahan pang pian selalu dilindungi. Mudahan samberetaan kita kawan naik haji. Kang mana masih bujang mudahan lakas begini. Lakas begini. Lalu tak lupa kami menarusakan nyaring bener
pecah di tangan. Lalu terima kasih manglah nang lawan pian, sidin nang memberi kasih nang bejalan, lihat nang awak sidin dasar bujur sing kenalan, nang sakilas pintas kayak pamain si Mingdon bisa menampang bepingsanan. Lalu terima kasih banyak ulun ucapi, mudahan mangai pian sehat setiap hari, mudahan bang pian dilancarkan rezeki, mudahan tahun ini bini dua beisi. Pikiran di memancing ujar ada nang bos besar bernama Haji Noman. Mana sidinnya tak lupa menyapa akan sakader Pak Haji Yai ulun menyapa pian. Lalu terima kasih langsung ulun doakan pinanya nang di sini Bang Ai mulai bisukan tunggal harga 50-an warna abang. Amun 2000 ada ulun dapatkan, jadi alhamdulillah berarti buhan sini berduit beretaan. Kada kaya buhan pian sakadang mandang terima kasih ulun mama ucape kepada tupang pian nang sudah memberi, jadi bini sidin ayo pang coba lihat nang dilihat-lihat dasar bungas tuh sakale, jadi untung benar pian nang ampun laki, istilah tiap malam pian kada dulang pasti. Lalu terima kasih nih hendak bejalan kasihan maite. Terima salam memberi. Pinanya ada hati lawan ini nak wah. Memantau sudah mulai cinta Pak. Ada kawan ini manang di rumah gini wah. Lalu bang pian ulun nang mau ucapkan tadi acel tuh nang dimoi menjulong nang bejalan. Amun saikungnya memberi lawan hadi pada ulun doakan. Jadi nang lawan pian tetap kita doakan, mudahan bu pian panjang umur sehat badan, mudahan pian selalu disehatakan, kaina sehat pian di jalan ketaatan, mudahan bang pian itu nang makin hari lagi pian tambah sayang. Dan lalu tak lupa kami mendoakan, mudahan hajat pian bertaan dikabulkan. Jadi bang ulun bang main nang malanjuti, jadi satu mat lagi lah kami nang maisi, karena buhan pian sakader mandang mari, lamun talalu lawas adakah hendak memberi, lamunnya kadede genang ulun bang ai hiji. Lalu nang tidak lupa sakader memuji pian nang ada hari ini ujar nih buhan hubungan, jadi dilihat-lihat besar bungas beretaan, ada nang di muka awak saling kenalan. Tadi ulun lihat cilai 2 kali makan, karena awak kenal jelas tak gencang makan. Lamun baju hirang nang baju sawiter tuh ya dasar bujur tampan, ini bang kacamata kayak buhan pak unjunan. Ulun nang mau ucape kepada buhan pian nang ada di sini, dilihat tuha pasti banyak belum bebini, jadi nang tak lupa nang mana tuh nang bujang nang mana sudah bebini, pian tuh sudahlah bang beisi bini, jadi ujung sudah sakulih nang mandustai. Lalu nang tak lupa ulun nang mana kone nang dihigep pian inya sudahlah bebini, bujang sudah jua nang mana bujang lagi, nang mana nang bujang ayo bang di badehe, amun nang ini betutup padahal musim corona bang itu bang ada lagi. Lalu nang tak lupa
ngucape langsung mamacol masker tuyat sidin tasupane. Lalu nang tak lupa sakadar menghimbau pian bila banyak sawiran madihin sampai kamarian. Jadi tak lupa ulun mana rusakan, jadi kami madihin sakadar memadahkan. Ulun memadihin tak ai buai behepalan, bila tak salah sambet banyak meminta rela minta maaf beretahan. Lalu nang terfokus lawan ibu di hadapan, nang bebeju hirang lain tupang ibu, nang bebeju biru sanggup kebenyakan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, moden bang pian buai bulik salamatan. Lalu nang terfokus lawan ibu nang saurangan, nang bebeju hirang jincuk kahabangan. Jadi sidin meningau kasini malam bayi tangan. Coba tuh dilihat jincuk tupang sidin besar bujur sing abangan. Nang sakilas pintas kayak belongan hayam. Belongan jadi tak lupa kami mana rusakan, jadi kami matihin ini kedua kali bang Naiman nampilakan. Tadi nang pertama sekitar pukul 10 madihin kami mainkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan selamat nih bertemu lawan buhan rombongan. Jadi dilihat-lihat nang duduk tuh di hujung rambut kalalapetan. Binanya bang lawas sudah kada bergunting dian. Jadi bangai ulun sedikit mempadahkan. Ulun nang di rumah gawian keguntingan. Bila hakon kana kira ulun gede pisakan. Bila kana kira gede pisah gunting. Jadi tak lupa kami mana rusakan, jadi nang lawan pian pulang sabarataan. Pinanya berdua ngini hanyar haja nang datangan, jadi dilelejui hancap hagi makanan. Karena kalau pina pian nang talambat makan, nah tuyat jugit-jugit padahal paut kalapakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, jadi lawan pian selamat nih bertemu banglah sabarataan. Modehan kaina kawa pulang betemuan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi pangantin nang beduen. Jadi nang pangantin sakadar kita padehi, karena malam ini itu malam sanayan pajang membunuh Yahudi. Istilah bang kata yang kada usah perang tajeuh nang manonte. Baik nang di kamar perang dua lagi bini, sama ai pahalanya kayak membunuh Yahudi. Jadi lawan pian sakadar ulun padahi, bila hendak membebem jangan ditilami. Jadi nang pangantin tuyat nang beduen, istilah tuh bang kata malam ini pacang nyaman. Karena bang pangantin pian nang kaina guring kaderepan kadinginan. Karena sudah ada nang mahangatakan, kasihan nih nang bujang kadingin arit sorangan. Karena buhan kami hanyar nang bertiga bangai sudah bebinian. Nang pertama bang dol kami ramin hari ini, kurangnya besar genal cuman awak nang beisi. Jadi nang romantis sidin nang lawan bini, bila hendak tolak acara pasti nang beciuman pipi kanan pipi kiri. Kangancakan beciuman di tengah kada begigi. Jadi nang kadua nang itu kaum mawardi, ada kalau tuh nang bejes jua nang sudah bebini. Anak dua ikong padahal masih anum lagi, sekalinya jer nang binge buai betianan lagi. Lalu tuh bang ulun semalam ada mana pone, maka nang anak halus kenapa betianan lagi, sekalinya jer nang bini kada diberi
hati. Mana hancap taros bilang nang tiap malam siang jin sidin digawe. Lalu lawan kaum kita doakan lagi, mudahan tobang kaum pian sakaluargaan. Sidin panjang umur lain bini sidin berenak salamatan. Lalu nang tak lupa jua memadahakan, ini rombongan kami sampai ke belakang. Ini masih bujang ada suah merasakan, hayang apa ujar nang surga dunia. Ada kalau nang itu nyaman sampai ke bumbung-bumbunan. Ada tahu kita lagi ada tahu. Lalu buahnya nang ini masih bujangan, istilah bang kata sama ai pajah di tangan. Lalu nang tak lupa inya minta doakan, mudahan nang bujang buahnya para jekian. Mudahan jodoh lakas mendapatkan, jadi buhan kami padahal beretaan. Bagai nang ada gawian, ada nang jadi guru, ada nang juga banyak. Ini bagian Tuhan hayam. Amun nang ini hadi masih kuliah lagi, ada ngini tupang yuni nya mulai Banjarmasin kasini nang manunte. Karena semalam ujar tes PNS cuman belum lulus lagi. Karena ngini yuni sedikit dikenalakan, ini bang orangnya dasar bungas bujur tampan. Apalagi waktu inya nang tuh bejenggut bilang kaya wawarikan. Jadi gini yuni dasar nang bujur tampan, cuman sayang benar bangai inya bebulanan. Lalu nang tak lupa ulun memandahkan, nang ini kawan ulun sedikit minta doakan. Karena inya masih masa pengobatan, hanya nang 2 bulan inya kan mati bisi. Asalnya ngini lamak potongan kayak pian, cuman awak bak kurus karena kan mati bisi. Kasian benar kawan, jadi masih lagi berjalan nang 4 bulan. Karena ambil obat nang jangka 6 bulan. Tahulah inya kering ini nang itu karena teguran oleh Tuhan. Karena ini yuni ketujuh manu bibinian, istilah bang kata kata janji manis diambili bejelenan. Jaka ada duit berangai maatar jujuran, ini panggil dusta bangai orangnya berbohongan. Makanya 2 bulan sudah karena teguran Tuhan. Teguran Tuhan. Lalu nang bertiga sudah dikenalakan, nang jelas nang Tuhan kami masih banyak bujangan. Apalagi di belakang nang mancatuk kegincai, umur nang sudah toha tapi masih nang bujangan. Padahal bang sudah truk ada berisian, inya nang hari-hari banyak benar angkutan. Cuman duit banyak sakadar inya simpan, sekalinya ujang habis aja beli bila malam. Jadi tak lupa betaruskin abang atin pulang kita sapaan. Awan kawanan kalau bulik bakal lahian, nang jalan yang pangai sekadar bergegayaan. Masalah tadi yune ujar ulun bebawongan, itu hanya dusta tapi dusta berbujuran. Kalau nang wan pangantin pulang diucapakan, kuyat bang nang bini pinahan dak taguringan. Nang dilihat-lihat bininya saling bungasan, jadi wanang lagi abang duni bangaran. Pian dapat bini dasar untung bebujuran, karena bini pian bungas nang saikongan. Lalu nang tak lupa kami memadahkan, apabila malam ini bila sudah berduaan, dikira waktunya pukul 12-an. Nang ada di rumah sudah jenang gorengan, bila hendak mahantam yang jangan keasaan, bangai hantak haja tampolo dihalalkan. Lalu lawan pian sekadar memadahkan, bila malam ini jangan lagi aasaan. Walau aina di rumah merasa berguyangan, yang nyaman
jadi lawan nang bini sedikit ulun kadehe karena di jam 2 sudah lewat hari maka tuan rumah mulai tadi nang manjangannya lalu nang tak lupa hadengi bang dahulu banglah satu mat lagi buhatnya sampian handakai kami lawas di sini nang maisi nyaman kain napian tampil kada lewas lagi padahal bang kami juga banyak aong lagi lalu satu mat lagi bangai kami maisi nah jasan pangantin wabil khusus tuh nang bini jadi lawan pian nasihat dipadehi bila nang lawan laki pian harus ditaati ujar orang behere apabila hendak surga kaina nang manganti bila nang lagi datang umpama datang begawe pian sambut di lawang langsung nang kulihingi cium nang pipi kanan lawan nang pipi kiri bila kaina lagi pian nang ta oyohe suruh nang masuk pian taut kegangan lawan kaut takkan nasi bila kada beiwak sanga akan iwak wade supaya lagi pian kujul-kujul sakit gigi jadi nang nasihat harus ulun padehi bila lagi uyuh nang bangaran bang duni bila bang duni uyuh kaina kakanisa bisa-bisa maurute jadi nang maurut sebuting ulun padehi mulai di kepala sampai ke ujung kaki jadi nang di kepala picik kiat didehi kaina ke pipi cipik kacipiki lalu nang ke bahu kanan bahu kiri lalu nang ke belikat tapi jangan nang dicabut kalau murka kaina laki lalu nang ke pinggang tapi jangan digerit-geri mun digerit-geri kalau sarik kaina bendune lalu nang ke bawah nang di bawah pusat pikiran nang 5 jari namun jari genal kikira leh 4 jari nang dikira-kira palingan 5 jari bila di bawah pusat itu ada senjata bisa hidup bisa mati kaina di situ bisa-bisa maurute bila senjata karas pian nang malam mahe lamun nang karas terus ujar orang lakas jadi lakas kejadianan jadi bang pangantin sudah nang kami padehi tadi masalah jemu pulang sabuting lagi jadi nang ni jemu terakhir di padehi jadi kai jemu ujar orang behari kaina nang bila malam kikira kamarian ulah akan gesan lagi kaina bang jemu campur lawan hintalo buat sahang talu bigi bila pucuk jembo ujar gesan maharumi bila pucuk sapat ujar gesan marapate kalau perlu pucuk jika gesan itu manggonali manggonali memang detali jadi wan pangantin sudah dinasihatkan lalu nang tidak lupa bertaan kita doakan jadi gesan pangantin kita mendoakan umat sambil mendengar tiap sambil memakan wajar awak kenal muntong ada bepuangan lalu nang tak lupa kita mendoakan gesan abang Duni dan juga kakak Nisa pangantinnya bang Naran Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan ku pangantin pian nang laki binian pian panjang umur beda dua sehat badan mudahan nang laki selalu dikuatakan ni cukup lentuhot kada sampai bakaringan nyaman kakak Nisa bulan ini betianan mudahan pangantin rezeki dilancarkan nang segala hajat pangantin dikabulkan segala usaha diberi keberkahan mudahan pangantin pian ruhoi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pangantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan
beretaan bila ulun berdoa amin akan Tuhan pian baik nang di sana itu nang ibu-ibu pinamungkal beretaan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kita nang berdoa amin akan beretaan biar nang dalam hati kada usah penyaringan lalu bang doa ulun memulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tupang kita di sini seberetaan itu nang panjang umur beretaan sehat sehatnya kita sehat di jalan taat dan sehatnya kita iman tambah meningkat dan sehatnya kita sehat nang walafiat mudahan beretaan rezekinya meningkat mudahan beretaan kita nang kabul hajat segala bang usaha mudahan tupang aina pastinya nang beberkat mudahan nang bujang buhannya berbini cepat mudahan bang kita aina dapat syafaat berilah baginda yaitu Nabi Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan beretaan kita ni selamat mulai dunia sini sampai kaina ke akhirat alaka jadi pengulun terus melanjutkan jadi nang ni terakhir ulun mau ucapakan ulun mewakili kekawanan beretaan nang ada di sini kita nang bertemuan kami minta maaf minta rela beretaan nang wabil khususnya kepada tuan rumah itu nang ibu Dewi dan juga bapak Kodim beliau diberi ngaran kami terima kasih banyak mau ucapakan mendengar ngaran Kodim bini pian manawaan nang pastinya ulun itu ada membaca di buku undangan padahal lawan sidin belum juga bang kenalan laluan tuan rumah ulun mau ucapakan kami terima kasih banyak nang lawan pian kami tadi awal datang sudah diberi makan kikira kaina bulik pacang dibungkusakan jadi lawan ibu sangat terbegayaan masalah tadi bungkus nang ini kim sawiran cukup baik kami makanan lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan lawan buhan pian nang menjaga nasi atau bapak-bapak tadi nang memberi sawiran atau abang-abang di muka beretaan banyak meminta maaf minta rela lawan pian mungkin sampai di sini kami maisiakan kain ajar buhan sungkai pulang nang bergiliran nyaman imbah ini kami nang hendak tulikan mudahan beretaan kita berumur panjang mana ada gering mudahan disehatakan apa ada hajat mudahan dikabulakan nang mana nang bujang mudahan lakas beginian lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan salah nang lawan hilap di dalam pertemuan kami minta maaf kita rela beretaan lalu hendak bersatu ulun hendak bertahan hendak membawa pantun sebagai penutupan apabila jerujuk bang daun jin mampai ada paikat lagi ini dede yang kahim apabila jodoh hari ini sampai menjelang ini hari bang andir bila gede-gede nang itu mencuri landa ada nang ora-ora hendak di perumahan kami hendak permisi kami hendak memandang terbang hendak bersatu kami hendak bertahan kalau bang ada aina sumur di ladang boleh kata aina kami nang manumpang mandi berhen beretaan kita berumur panjang nyaman bilain waktu awak bertemuan lagi lalu tak lupa ulun memandahakan padahal bangai pantun banyak ai berisian lamun pantun terus kada tampil di webian jadi hendak bersatu kami hendak bertahan kalau bang ada kain jarum nang patah jangan disimpan bangai di dalam hati kalau bang ada kata-kata ulun salah
salah, jangan pian disimpan pastinya di dalam hati. Lalu terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum, minta rela bertaat ilahi. Harmang bersatu suara bertahan. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi.